chi bebe kule vo india chuan balla chips siam dan kalo en tir dona balla chips siam nan hian balla hel kan mo dona amin po aman thei thawa amai ro chu chips siam nan reu rawa chuanin balla hel hi atui du bika chi te kan la al dona wang khanin chi allo puna siam theya al chi le allo chi puna siam thei thawa ka kan share tan me kalo soi vele tu am ti chuanin kutina khe theya kuta khe hianin balla hi a hellai hi chuan hara khami wang han chem te po man thei thawa balla kan khevel chung khanin kan cooking oil kha medium flame a gas stove a khanin kan lo chuang lo khanga kan balla chips kan chunga rei lo nan no khat man turanya cooking oil kha tel hek ve da olek do a ti chuanin chi ai eng le tui kha uluk takin kan chokanga kan mixanga ti chuanin chi hi asom rat thleng kha kan chok samanga ni lo chuanin kan chips a khanin chi lom te lo om pal the khami wang han tui du lawa a ei tu de kha tu manan tu don si lawa khami wang han luk takin chi ka kan chok sam don ani ti chuanin kan tel kha lo sa to al kan vegetable slicer mang hianin ti khanin kan kang halanga slice pa khanin ti chuanin a crispy alon lam mel na put vela khanin kan tel mix ai eng le kan chi tui khati khanin mali tu dan al to khanin kan sa khama ti khanin kan yanga thing marcha po hi atel thei thawa kan deng somanga atui do lu tu kan ni kan ai eng le chi akhan kan pol ve me nga tyang khan lo try ve chin ola tui do lu tu ka slicer kha kan nei lo chuanin he kut le cham te mang po khanin tyang khanin ati ve the amero chu kan chunga rei dawa amin le min lo kha uluk taka en ko kan en angaya amin lo chuana put swar thina tui thei dawa khami kan sha le tan lo sei wa ti chuan kan banana chips tu khanin kan kang zau video hi try ti chuanin lo like sakin lo subscribe sak ve